ngithi some battles are not yours to fight. Kukhona izimpi okungamele zilwe uwe, kukhona izimpi obhekene nazo njengamanje, kodwa uNkulunkulu ulindele ukuthi wena ube isibukeli, ungabe umuntu olwayo. Ulindele ukuthi ube kwi-sideline, ulwe ngendumiso nangomkhuleko. Abanye abantu futhi babhekene nezimpi futhi ezibaqhathayo ngobani uyayethi uyayibuka lempi futhi ayibuke kuyimpi elula angayilwa kalula ayiwine, kanti nakuba kuyimpi oyibuka ilula uNkulunkulu akafuni uyilwe. Sithi sizula akukho zinyane lemvubu ladliwa zingwenya kwacwebe isizibo, okusho ukuthi kwesinye isikhathi njengengwenya ungabona ongazuthi nje izinyane lemvubu lele ngiyinto njengayipoqoza kube lula, kanti ngokwenze njalo you've tapped into i-territory uNkulunkulu abengafuni ube kuyo. Abanye abantu balwe izimpi okungafanele bazile bagcina sebelimala. Lisithi singisi-ke, sometimes you can win the battle and lose the war. Let us be careful bazalwane ukuthi khona izimpi uNkulunkulu angafuni sizilo. Uma ufunda iBhayibheli khona la kuya kwenzeke khona abantwana bakwa-Israyeli uthola ukuthi sebethe bebhekene nempi betshena ukuthi bazolwa nabo labo bantu, avesana ngenelela uNkulunkulu leso sizwe ebesithi silwa nabo siyithole mfethu sesilwa sodwa, abantu sebebhokodana ngemkhonto phambi kwabo baze baqedane. Khona umuntu ongilalele njengamanje mfethu khona uhletshwa abantu abayiqulu mfethu, uyazibona ungazuthi weak ngoba labantu abakuhlebayo banamandla. Ngithi mina some battles are not for you to fight. uNkulunkulu uzokulwela kulezo zimpi. Labo bantu abakuhlebayo because bane-appetite yokuhleba njengoba bekuhleba, in no time uzobabona sebelwa bodwa behlebana bodwa, and ekwenzeni kanjalo kuzodilika lawo ma-buildings lawo mfethu abebethi bawakha ngawe. Some battles are not for you to fight, but wena okwakho ukuthi ube umuntu okhulekayo ume kwi-sideline and trust uNkulunkulu ukuthi uze kulwela. Sengigoqa mfethu la ngoba ibalulekile la. Khona abantu abasemajele njengamanje mfethu, ungene ejele ngenxa ukuthi ubuthi uyaphindisela, kwasukelwa wathi uyaphindisela, icala lasala nawe. Ngiyangibona iy'ngane thina esikhulisa muney'ngane, khona ingane basenkingeni ngenxa ukuthi ithe imisukelwa yaphindisela yangaletha kuwe ukukhalaza kwayo. Ngithi mina njengamanje kuseni, some battles are not yours to fight. Khona izimpi okuzomela uzilethe kuNkulunkulu ngoba uma uzothi uyazilwa wena ozoba umuntu omubi. Njengamanje before ufinqe zibuza ukuthi lempi yalabantu laba bakusukelayo uzama ukulwa nabo ingabe yimpi okufanele uyilwe noma yimpi okufanele uyisubmit kuNkulunkulu. God is love.